Ay, talaga narigat ti agayam iti umay agdalos rigor. Wan nga rod kagawad. Dinagas ko pa yung dana na tuyang kan tatapadong. Saan da akayat dagita, ti tumulong? Sa bagay, ado tayo matkit day. Well, saan kayo madanagan pa saan tayo mabisinan? Tamom, nagluto ni Maribanang iti merienda. Ay kat nagsaya atin no kasta. Ay, well, narigat ti aglinis. Nang runa no kastoy nagpudot ti panawal. Ay sayang, nagiti saan ngay may. Ta saan da makamerienda, kagawad. Ay, Toy. Ay, Huwag ka ng Toy. toy. Apay ngay, Mare. Saan kayo matanapan nakiikap? Hindi kalman. Ay na, masadot ka may maray. Ay, sayang. Kasaan kayo nga imay? Kanya ko matisayang dita. Ay, kat naramanan nyo kumaakan ni Badong mo dyan lutok a merienda. Ay, at ang merienda. Katuwain. Ay, sayang. Kasaan nyo ang naramanan kan ni Badong mo? Ay, unay mo't na jay akaruba main. Di naman laing bagbagang at dagayang merienda. Iso ati makulak, marituyang, intun sumarunong nga adda ikap. Umay kayo kan ni Badong mo. Kano ngay nga raw, ti sumarunong nga ikap. Ay, damagam akan ni Mari Kuanang. Taaddakan kuwana. Ti schedule no kaano ikap. Ha? Naibusan. Ti schedule. Naibusan. Ha? Ana. Nadrain ka maray. Umon maray. Nag-dry. Damagam ka ni Mari Kuanang. Ay, damagam akan ni Mari Kuanang. Tamo na ti schedule, ti sumaruno a panagikap. Batoy, angry. Angry. No, na ba dagit? Ayun, ay ba dagita tataon? Tadi na pa ibagang adda mo gaya merienda. Iso nga rod ti ko na kini Maribanang. Linis lang, matikunada. Di ka madanagan. Tamapan ko damagan kini Marikwanang. Damagag, no niya klase a merienda. Pumam. Di lang merienda. Dama, no niya klase a merienda. Di dasarda. Ah, naikat mo di damaga mo. Ay, may katay. Sorry ako. Damagan mo niya ti pamerienda. Kwanang! Sa pang damagay, inumabalay. Damagag, no niya klase a merienda. Di dasarda.